ukuzwana ngokuphilisa uxolelana Khumbul'ekhaya 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 Ngikubingelele ngenkulu injabulo mbukeli kusihlwa njengoba nakho einsukwini ezimbili ezizayo abantu abaningi bazobe begubha usuku okuthiwa iGood Friday noma ama-Easter. Lesi isikhathi sokuhlangana kwemindeni eminingi kanti abantu abaningi bazobe beye einkonzweni ezahlukahlukene. Kulesikhathi isikhathi sokukhonza esiphathelene nokuvuka kabusha sengathi kungaba khona ukuvuka kabusha kwethemba, uthando nokuthula emindenini yethu. Mina ke intombi kaGhayilisiwe kanti nanka amazibela indaba esiphathele zona kusihlwa. Umuntu osazi istory sisonke nguye. Ukudena ngoku Nankuya. Nanku vusiwe. Uzawukhala phambi. Bethu. Nithi nje ngikhuliswa ngibani ngoba benade ukuthi makwamphela beyashonile. Kufona ke. Kulama piece job bona lawo lamancane. Na sent. Kuthi mina ngikhona ukuphila. Mbukeli kunzima ukukhula wazi ukuthi umuntu othile umzali wakho kanti cha akunjalo. Okuphinde kube nzima kakhulu futhi ilapho sowuthola khona iqiniso ngawe kwabanye abantu. Lena inkinga uVuziwe Changana wase Queenstown ahlangana nayo ekukhuleni kwakhe. Asihlangane naye mbukeli sizwele udaba lwakhe ngogcwele. igama lami ninguVuziwe Changana hlala apha eQueenstown. Ngicele ubhalela kuKhumbul'ekhaya ukuba ndicela bandifunise umama wam. Igama lakhe uNowatu Siga. So umama wam wandishiya ndisene 2 years eBhayi. Ndathathwa ngumama uNofanele. Umama wam uthiwa wandishiya esithi uyofuna umsebenzi. Kuthiwa ke kwakungu-1982. Phayana endlini bendiyinkwenkwe ngoba bendiyinkwenkwe ngantoni bendimi ophakathi kwemfuyo. Befuneka indimi oza nazo kunetha kushushu amakhephu ebesiwela apha kum. Sometimes ndikhangele igusha ndide ndidinwe ndilale pha ezintabeni kukudinwa ndilambile ngoba ngantoni andizukwazi uphinda back endlini ndingabuyi nazo igusha ngoba ubuya kwam back ndizawubethwa ndingezanga nazo. Ukubana ayisingomama wam lowana ndive ngabamelwane ndabe ndibona nempatho ukuba ayingomama wam ubungqina ubana ayisingiyanga umama wam. Ndabe nam ndibona ukubana ayisingiyanga ngokwempatho le ndibonayo. So ndabona nyani banyanisile ayisingiyanga. Noba nawo umbulelo nawo kuye ndiwenzayo kuye ngoba ke undikhulisile noba undikhulise kanjani kodwa ke undikhulisile. Zangakwazi undishiya if wayendishiye mhlawumbi ngendingasaphili. Wakwazi uba aze nam apha so ndinganawo umbulelo kuye. Umama wam ndibona engumuntu ongakhathaliyo and ongazange akhathale ngoba andikhumbuli into yoba ungashiya umntwana oyintombazana nje naphi. Xa ndithatha olu hambo ndithandazela into yobana ndimfumane ndimbuze ndizombuza imibuzo ukubana kwakutheni aze andishiye emntwini angamaziyo futhi ndimbuze uba ngoba utata wam ngubani ngoba umhlawumbi zezinye into ezibanga uba ubomi bam bungahambi kakuhle kungokubana ndingamazi yena ndingamazi notata wam
Uvuziwe ukhule azi omunye umuntu njengomama wakhe kanti cha akunjalo. Ingabe kulolu hambo lusuke eQueenstown eEastern Cape lubheke ePort Elizabeth khona futhi eEastern Cape luzomnika yini ithuba lokwazi iqiniso ngendabuko yakhe? Asizibonele mbukeli. Ifamily ibalulekile kakhulu uba udibane nayo ufumane uthando kuyo. Mawungenayo ifamily uzibona ungengomntu cause mina bendizibona njema ndingenayo ifamily ndizibona nje okomuntu ongengomntu ngoba akukho mntu ndithi lo ngusister wam lo ngubrother wam. So ifamily yami sendizixela ubana ngabantwana bam abandinabo kuphela. Ngicela ubuze umama uNowatu. Unowatu mama. Mina ndinguvuziwe. Sendlini. Okay. Ndimfuna umamam because umamam wanishiya kudala. Uthi wayishila ntoni? Umuntu osaziyo isitori sisonke nguye. Andisazi. Ukude yena ngoku? Nankuya. Wow, uzawukhala manje. Lethu. Uzaza nesitulo. Cela ubuza. Uma wangishela ntoni na? Kumamthembu oze kum. Singabamelwane kwazakhela. Athi kum, Nowatu, uzondinikela umntana umkhulelweyo. Ndithi ke mna ke kulungile. Ndicinga uyadlala ingabi namsebenzi. Ndibeleke. Ekubelekeni kwam utatakho abaleke. Ndingabi namntu wokondla. Aphinda abuye uMamthembu vele eTranskei Changayo. Athi kum, Nowatu ndinikela umntana. Ndithi ke mna ke kuye usemncinci. Xa eneminyaka emibini ukubheka phambili ndakukunika ngoba uzawundifuna inkomo yosondlo xa emncinci kangaka. Ahambe aphinda abuye. Akekho utatakho mntanam ngelo xesha. Ndifuna uphangele eBhayi ndindedwa namama natata. Ndimnike. Bemke kwazakhele kule ndawo behlala kuyo babheke eNew Bright. Amani ukuza kum silahlekene eseNew Bright. Ndicela ubuza ke ngeli xesha ninikanayo ninikana ngaboni kuba kusuka kwathini? Uthi uzawundigcinela wena ngoba mna namntu uphangelayo. Njani makodwa sendineminyaka emibini unikeze ngamfa. Ndizawuthini mfazi kaloku ndiyasokola namntu ndondlayo nam. Kodwa wehluleke unikeze umuntu ongamaziyo. Ndiyamazi ndihlala naye. Awumazi kodwa singazalani. Awuzalani nalantu kodwa wakwazi. Into zakudala mntanam zazinjalo. Vusiwe mntanam into zakudala zazinjalo. Ke ngoku umfami noba wandiphatha kanjani? Andi-understand yazi le nto yenu cause yena akatsho kum ukubana wena nanigqibile ngam. Uthi yena wena wandishiya ubheka uyofuna umsebenzi. No. Wandigcinisa uthi wandigcinisa wena. No. Njani? No. Ufikiswa uyazi kakuhle Changani uyamazi. Yamazi ufikiswa Changani. Yamazi ufikiswa. Uyena mntu osaziyo ke sistory. Kuba naye ndithe ndisiya kuye ehlala ngaseDay ndimbone ndisesibhedlele eDay. Wathi sisi ucinga ntoni ngomntana? Ndathi ufikiswa ndiyamfuna sisi lo mntana. Ndiyamfuna. Wathi ke yena ke hayi ukhona uphaya kodwa sisi ndadinga into uba uyomthatha umntana. Ndathi ke mna ke ndizawuhamba fix. Xa ndifika ngokwela bobo sahlala kulo fix kuthiwa wemngaphaya. Kuba nguyena umuntu ezawunika umkhonto bhetele ngoba uyakwazi kwasijula yena. Kodwa unikeze umntana umuntu ongamaziyo ma. Uthi menza ungenalo uthando lwami masine.
Kodwa mani kodwa sendine 2 years. Sendine 2 years. Akho nto songayithi angeke wehluleke akhange wehluleke undikhulisa undimncinci ndisatya ubisi ndinapkenisa wehluleke undikhulisa ndisitya ukutya ngoku sendimdala because xa ndine 2 years sendisitya ukutya kutyiwa ngumntu wonke. Yile nto ndandimnika ke mntana kuba Kodwa ukwazanga andifuni yasondlo azandibiza uba andizoba nayo. Awukwazanga ulandelela utshekha umntana wakho uba uhamba njani. Mandixolise mntanam. Mandiyeva uyaxolisa kodwa mna khandihlale kabuhlungu khandikhule kamnandi ufana noba waphisa ngamos. Which means wawungazange ube nathando nam. Siwe utatakhe ngilo wayefuna ukubulala pha. Zange umke kamandi pha kuba utatakhe wayefuna ukubulala awuzokuhlala njani. Mntanam sizazithetha xa sisobabini ezo uvusile. Ya sizazithetha kasisodwa ezo but ngondisabuza uma. Mna ndiva kabuhlungu mna ndeva kabuhlungu ndisava kabuhlungu nangoku. Uze ndikwazi uba ndikufune. Uze ndicela uba ndifuniswe kungexesha undiva uba akukho mnandi. Okay. Till now akukabikho mnandi ndisikhule jonga usuka ku2 years ndikhula kanjani ukhona uyaphila ma. Yo kodwa ma undivise kabuhlungu kanje. Mandixolise mntanam sengakabheki phambili. Zininzi into ekufuneka sizithethe sobabini. Yazi mandixolise. Iyandixaka yazi. Because ndiyabona abantwana endinabo ma bayi5 kodwa ndizikhulisela abantwana. La mama uthi wanike yena zanga anayo nevest yakhe anazo neskipa sakhe anazo nekawu zomntana ukhona ke usaphila ke. Uthi udinga ntoni ma? Uthakana abantwana. Uthi abantwana bakhe benda babe bathatha ukuphela kwabo. Okay nina nibe inkomo enqoma yakhe ne. Zange sicinge ngolo hlobo kuba kukho inkomo enqoma ngumuntu. Wandenza yona ke ngoku. Nobabini nandenza yona ne. Masiyeke. Nandenza yona ma. Because mna undiphethe kabuhlungu ke ngoku. Mama leyo nto. Mandixolise sisi. Mandixolise xa. Mandixolise. Yo hayi ma. Sizilungisa into zethu zengqolelwano yethu. Apha ekudibaneni kwethu sobabini. Ndibulele mntanam wenze indlela enkulu kangaka yokundifuna ndisaphila. Wena ukhule njani ke? Njengoba ngemna ngikhule kanje, wena ukhule njani? Siyafana sobabini asikhulanga kamandi. Because nama ndikhulanga kamandi apha kumama. But ezo zinto andizokwazi uzithetha apha. Uza kuxelela mama indlela esikhule ngayo sobabini. Bendihleli naye umama ndiwa ndivuka naye. Akhange ndikhule kamandi. Bendimbukela indlela umama ebephetheke ngayo. Ndimncinci but ndingakwazi ukwenza into ngaloo nto leyo. Ndade ndabe kanti ndimngaka. Awukhulanga kamnandi uhlala naye kodwa usithi mama ne. Mna ke bendisiya esikolweni yabona kusebusika njani yayibona iqaba ke njani. Bendisiya ke esikolweni ke mna ke ndinganxibanga sihlanga. Ubuya kwami ndifuneka ndibuye ndilambe esuswini funeka ndiyokhangela impahla. Kuyanetha kuyikhephu kunjani kuyaduduma ndidudunyelwa emathafeni. Ndiphela ndinalaphi phantsi kwemithi because ndoyikuthi ndikuhamba ndiye phaa endlini ngoba kaloku andiyifumani impahla ngaphandle koba ndiyifumana impahla. Ndiphele ndahamba ndayohlala ndiyotshata ngenxa ndingafuni ukutshata ndayotshata ngenxa yemeko endikuyo kuba ndifuna uzikhulula kulaa malahle endikuwo because ndibona uba akho nto intle. Unyanisile kakhulanga kamandi kuba kuthe apha ekuhambeni kokusokola kwam ndenza le nto yenzileyo ndafumana umntu othi uzaba ngumyeni kum. Ndathi kuba namntu ndavuma kanti ndiya kowona wona malahle lawo waxela ndabe kufumana abantwana kwakukona kurongo. Omnye kwazibulala ngenxa yaloo nto akhange kube mandi nangelo xesha kuba ndandicinga uba mna ndenza umnakwethu. Uzawusweleka apha ngo-2011 sendiyile nto yomumlomo egulayo. Khange kube mandi ebomini bam Vusiwe mntanam. Ubomi bam bebubuhlanga. Kungoni ngathi buyazama ngoku ndigugayo ngenxa yemali karhulumente ngoba ndiyakwazi uba ndithathe 100 rand yalaa mfazi ndizamnika. Kodwa ke ma uyayiqonda nto nditsho uba ndikhule njani mna. Ndiyakuva mntana. Understand noba ubheke esikolweni unganxibanga hlangu abanye abantwana banxiba ihlangu. Yazi. Ngumama mna lo kanye singumamam lo. Uthena abanye abantwana banxiba isihlangu mna nxibanga hlangu. Ndinguye mntana ndikhululelwa ngabanye abantwana izihlangu. Kwakunomntana wayendikhulela isihlangu anxiba ikawusi.
Khona mntana ndingiyela. Ukhona ma uyaphila. Xolisa mntana. Bendiyikwekwe. Blamsi. Kodwa abanye abantwana bona singamantombi uyayazi nawe. Anti wayitshilo wathi unamantombi amayi-3 bendiyintombi yesine ke but ndiyikwekwe. Yho. Xolo mntana. Ndizamxolisela umama. Khangabe kanti umama akakufuni. Ubekufuna. Cha ebengazazibuza uyaphi uzawuthini. No, ndiyamamela. Kodwa ke okwangoku andikakazi uba right okwangoku. Ndiyavuya uba ndikufumene ma. But ke ngoku unoko ndiqole ngoku andifuna ukuxoxisela. Ndive kabuhlungu kakhulu. Eyona nto ndivisa kabuhlungu kangaka ke ngoku kabuhlungu loba kanti uyaphila usefresh nje. Udla amazimba kanti mna ndihamba nzima so. Yho ama. Ma, ndiyavuya nami umfumene evusini. Umhlambi uzawuphila ngoku because of umfumene. Ngoba ubukade ukhala ngaye. Ungamazi buza uya kweliphi, ungazazi uzawuya kweliphi imicala uzawuqala ngapha uthini. But ke uzile yena. So ndiyavuya xa nifumeneni. Maybe life is change. Yes. Xolele mntana. Xolele. Ya ndithethile nomama ndikhuphile konke bendifuna ukuthetha kuye noma ndizoxola ngoku kodwa ke phaya ethubeni ndiza kumxolela ngoya sihlala sithetha sidibana kuqhubeka ubomi sizawude ndixole kude kube right ebomini bethu. Ya utsho usezandixelela so uzandixelela ngotata wam uba uqhubeka ntoni ngaye ndizova ndibone ukuthi ndithini ndizawuva ngayo uba ithini into yakhe utata wam because naye ndiyamfuna ndiyamnida empilweni yam kakhulu naye noba ifemeli yakhe naye ndiyazi ifemeli yakhe kulo tatam. Ndiyavuya xa ndimfumene esaphila ngoba ngoku ndizawulungisa iimpazamo zam apha kuye. Ndinalo uvuyo olukhulu loba undifumene mna ndiphila naye ephila. Ndizawutsho ndibone nabantwana bakhe kuba nabo abantwana bakhe banewari xa ndicinga into yoba umdala ungakaya unoba unabo abantwana. Nam ndiyabafuna abazukulwana abangabantwana bakhe. Ndiyabulela ke namhlanje ndizawutsho ndibazi abantwana bakhe. Into eyenziwe ngumamam ayikho right. Ndandizoxoka ayikho right. Uba makanikezele ngumntanakhe engumama. Awunozuthwala umntana for 9 months and then uphinde uphise ngaye. Ibe wrong into ayenzileyo but ke ndiyamxolisela ekugqibeleni ngento ayenzileyo. But naye usista wam ndizambonakalisa into yoba umamam ndiyamxolisela kuye. Isithembiso endizawusenza kwenza uba ngusista wakho omncinci. Because ndingusista wakho omncinci kuye. Sawuvisana kamandi as sisters. Ndiyayivuyela loo nto leyo. Ndiva kamandi. Kuyajabulisa mbukela ukubona uVuziwe egcina ehlangene nomama wakhe emva kweminyaka eminingi kangaka bahlukana. Umama kaVuziwe usekhulile ngeminyaka kanti siyathemba ukuthi uzolijabulela leli thuba lesibili lokuba umama kwindodakazi yakhe nogogo kubazukulu bakhe. Sithi ukuthula nothando kini. Na ungaba sethubeni ke lokuhlangana nalowo wakini owakudukela kudala uma nje ungabhala indaba yakho phansi uyithumele ngefax ko-086 511 7440 ukaphinda futhi usithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za ukaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Lo mlayezo unolethelwa yi-SABC ngokubambisana ne-Government Employees Pension Fund eyaziwa kafushane njenge-GEPF. Kusihlwa sivakashela umama uNontshumayelo Zongo wasengqeleni e-Eastern Cape ongomunye wabahlomula ku-GEPF.
Igama lam ndinguNontshumayelo Zongo, ndihlala eMqwangqweni eNgqeleni. U-GEPF umele u-Government Employee Pension Fund. Ndiyazi kuba ke ngoku bendiswelekelwe ngumyeni, kwakhona izinto ekufuneka ndizikleyimile ndazisa kwa-GEPF. Ndifakile ke iclaim kwa-GEPF, khange ndibe nabo ubunzima kuba izinto zam zihambile ngeprocess eyiyo. Kwafuneka ndifake mna, ndifake bonke, zonke ii-beneficiaries, ndafaka nabantwana. Sezenzile ke zonke izinto bezifuneka phaya, kungekho bunzima. Yathi yakuba iphumile imali yakwa-GEPF, ndazixelela into okokuba ndizokwakha umzi. Sele ndiwaqalisile ke kumalungiselelo okuba ndiwakhe umzi kuba ngoku sendinodonga endilwenzileyo ngale mali kuba andifuni yenze izinto zam kakhulu, ndifuna yenze ngokweminqweno yethu esasinayo notata weli khaya. Iminqweno esasinayo kuba sibe nomzi esinawo, singahlali phaya ekhaya khulu, sihlale enxiweni lethu. Abantu abangekakleyimi e-GEPF ndithi mabaye phaya, bangoyiki into. Kuluncedo into okokuba umntu makaziyele ngeenyawo zakhe. Abantu abaphaya bayakwazi ukubanceda abantu. Ndiyayibulela kakhulu mna i-GEPF kuba bendincedwa ngabantu apha eziofisini zase-GEPF, kwaye ke bendikwazi ukuba ndifowune. Xa unayo laa namba ka-toll free akubikho ngxaki. Kufuneka xa ufowuna uqiniseke into yokokuba zonke iidotyhumenti zakho zikhona. Unayo i-ID yalo mntu uswelekileyo, unayo ne-pension number yakhe ukuze ungasokoli xa bekuphendula kwa-GEPF. Mhlawumbe nawe ungahlomula kwisamba sempesheni kahulumeni uma ngabe unelunga lomndeni elake lasebenzela uhulumeni kodwa langasifaki isicelo semali yempesheni. Kungani ungathintani ne-Government Employees Pension Fund kule nombolo 0800 117 669 noma ubhalele ku-www.gepf.co.za. Uzungakhohlwa-ke mbukela ukusivakashela kuwebsayithi yethu, kanti ikheli lethu lithi www.khumbul'ekhaya.net.za. Siphinde sitholakale ku-Facebook kanye naku-Twitter. Ku-Twitter-ke sikhona sithi @Khumbul'ekhaya S1. Mbukelo mothandekayo, sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi ngikufundele eyezincwadi ezivela kini. Khumbula ukuthi silapha ukuzosiza wena mawusinika zonke imfanelo zalihlobo ongathanda sikusize uxhumane nazo. Eyakusihlwa ifundeka ngale ndlela. Dear Khumbul'ekhaya, my name is Vangile Mdluli from Liratong village. I write this letter in search of my grandson, Simpiwe Aaron, who was taken away by his mother, Titima Siphosethu Ntame. Her mother's name is Nomthandazo Ntame, while her uncle is Elliot Ntame. Titima was my late son, Willie Manda Mdluli's girlfriend. They had 2 children together. The firstborn was Tsepo, while the last one was Aaron. The last time we heard, they were living in Xonxo, Queen Williamstown, in Mdantsane. We have now been looking for Aaron for a long time. Even his father died looking for him. I need Khumbul'ekhaya to please help me find him so that he can also get to visit his father's grave. Ngiyacela Andile ungisize ngimbone umzukulu wami ngingakadluli emhlabeni ngoba sengikhulile. Nomfowabo uThepo uyamdinga futhi uyadinga ukwazi umama wakhe ozithobayo uVangile Mdluli. Mbukele uma ungaba nosizo ekutholeni uSimpiwe Aaron, sithumela ifax ko-86 511 7440, ngasithumela ne-email kwa-khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Ukaphinde futhi usithume incwadi yakho ngeposi kuleli kheli, Khumbul'ekhaya, Private Bag X345, Melville 2109.
umama kaVanessa Grootboom waseshongwe Mission eMpumalanga washona indodakazi yakhe ineminyaka emibili nje kuphela okwenza uVanessa akhule ngamazwi babo wakhe odabuka eEastern Cape futhi owahamba ngokomsebenzi. Ake simvakashele Mbukeli eMpumalanga sizizwele lolu daba kabanzi. Igama lami ngiVanessa ngwamasango ngihlala eChappies River ngibhalela Khumbul'ekhaya ukuthi ngiside ngitholele baba wami nemndeni wakhe. Baba wami igama lakhe bekungisayinwe Grootboom bekasebenza edamini ngalesikhathi kwakhiwa le damu ngabo 95 wahlangana namakwami khona lapho ngalomnyaka wa95 makwami bekungiGrace wakamasango mina ngikhuliswe ngumamncane wami mara mamncane wami naye sewagcina washona ngo2009 nguye umuntu lebekangathi aclose nababa wami ngoba lokuningi kwatiwa nguye beketa baba wami ngisasemncane nginabo 6 years atongibona angiphi imali simfonela atonginika imali esondlo wathi khamba isikhathi sengikhulakhula nje wagcina sekangasethi angathi ukuthi inzaba sekagcina sangasethi nginembuto lembalwa lekufuna ngabe ngibuta yena ukuthi kwabangelwa yini ukuthi azagcina sekangasaphumelelanga achubeke angisupporte etekimi ngikhona ngimade ngoba nyalo angimade angingisamkhomba noma ngingambona ngingize ngimkhombe ukuthi nangibaba angimade. Makwami nababa wami nabangitshela sahamba nababe namaki bathi yongentela amasiko ekhaya kubo la hlala khona shothi benda amasiko baphindze sabuya mina namaki se maki wagcina sekashonile babe sengiloko nje inzaba wabangelwa yini ukuthi angasedikimi atongibona anginikele lithando noma ahlale kudzeni ngoba bekakhona kusuka le etekimi atongibona angishiyela imali ukuthi bomamncane bangithengele lokwana lokale nguthi ngawo ngikwatisa ngokubo ngabe nje bekusakhona babe namake eceleni kwami ngabangizanga ngasheshe ngathola umntwana ngabe ngafunza ngacedza isikolo nyalo ngiyacabanga nje ngabe ngiyasebenza kungabi nebatali kimi ngende nje ngaba ngimake lo strong ngoba nje ngiyakhona kutimela mara ngiyafisa nje ukuthi kungamtholi umntwana wami ukuthi agcine naye sikakhula kabuhlungu ngalendlela mina ngikhule ngayo senthi nje empilweni yami kunganababe nganamake ngiyatiphilela nje angiboni ukuthi phambili ngikuphi emuva ngikuphi kude umuntu otongigayida ukuthi lokhu akusikahle lokhu kuright nje baba ngiyamdzinga ukuthi atokhona kungincedisa lapho nalapha ngikhomba indlela lekufuna ukuthi ngihambe ngayo ngoba manje angisathi bhuti wami yena namake bebangashayisani kahle so angathi ngemasolo yena wakwatela lapho ukuthi nakabona mina ubona makwami yini nje angihlukubeda vele singasavisisani bahlala ngishaya ngibaleke bangitholakala sebangidzinza betele lapha ekhaya bafike bangithole khona afika athumele abantwana atshela isisi wakhe ukuthi sicela Vanessa ngingasafuni ngenxa yalesimo bengiphila ngaso njengoba ngisatawuhamba ngiyofuna ababe ngifisa kwangathi singamthola yena nemndeni wakhe ngoba kunembuto lenginayo ngaye lengidzinga kuyibuta yena noma ngabe kuthiwa ukuthi bamgwadisa le bengihlala nabo bekangamane acele mina alethe-ke kudla alethe imali yesikolo ukuthi achubeke akunakekele mara hayi ukuthi ngihlale naye babe nangabe ngihlangabetana nokuthi angimtholi ngito accepta ngibone laba labasele labakhona then ngacela ukuthi bangikhombe nenzawo lakalala khona bese bangendela amasiko sekhaya. Isifiso sikaVanessa kulolu hambo lusuke eShongwe Mission eMpumalanga lubheke eBedford eEastern Cape ukuhlangana nobaba wakhe noma umndeni wakhe. Asizibonele Mbukeli isiphetho salendaba.
ngisuka khashane la ngiqhamuka khona bengihamba ngifuna baba wami manje nyalo nginema-question ngifuna kumbuta wona ukuthi why angishile ngimncane bekacabanga ukuthi mina ngondliwa ngibani lesikhathi maki ngoba bekade ukuthi maki ushonile ngicabanga ukuthi mina ngicokani ngibani la ngithengela impahla zesikolo ngidlani nyalo sengikhulile sengimdzala yena bekasolo angekho empilweni yami. Empilweni yami since yena angekho angajabuli nalento la ayenda kimi ayingijabulisi ngoba wangishiya ngisesemncane. Into lengangijabulisa ukuthi ngibuyele esikoleni ngiyofunda ngichubeke nesikolo ngicethe ngibe sengiyasebenza ngiphile kamnandi empilweni ngikole ngikufunako lokho. Morris. Yebo. Njani? Siphilile. Siyaphila. Igama lami ngivanessa. Ngisebenza wena yaseJepisa. Ngabe ngikhuluma nabani? Ukhuluma noPatrick. Okay, ngabe ngiyamthola Sinotropum. Semamkhathi saphumile. Nande ngingubrother wakhe. Oh, ngabe yangathi mina ukuthi ngibani? Ndiyakwazi. Ngibani? Nguvanessa. Ngoba bani? Dilibele nje kodwa mama wakho kuGrace. Okay. So thatha isitulo la sehla lapha sikhuluma. Okay. Okay. Nasi isitulo. Yabo. Isitulo. Yebo. Oh, uthi ubaba bekantshelile ngami. Ndim wayezile apha wawuze nobaba wakho ezokwenza lo msebenzi. Weda uthi njengoba nina benadi ukuthi babe unemntwana eJepisa. Nabese nina anidileni ukuthi ngisupporta kunginike support. Nithi nje ngikhuliswa ngibani ngoba benadi ukuthi makwaphela bekashonile. Yeah. Babe ngamgcina kutshala. Nakasho yena uthi yini le yamenda ukuthi angasedile. Ukwenza kaloku sebuya ngale kuthi kwaphela umsebenzi wabuya ubaba wakho. Nangabe bangana mali. Yeah. Ete kuthi akutongivusela. Yeah. Kona lokho kusho lokuningi kimi. Why nina ningedi ngoba benadi ukuthi ibhutweni unemntwana le. Siyafuna ukuya kwelacala sibekwe yabo sibethwa ngamameko imali abantu apha besebenzi besikade siphila ngemali yendodla kamama wami naye ubaba wakho naye watshona yabo kodwa ke sihleli siyazi ubhuti ukuthi unomntana eSwazini because nandayazi pha Wahlulwa yini ngena kungithatha lena ke ngibuye la. Waphelelwa ke ngumsebenzi wazuzama kwelicala waphinda wosebenza kwelinye icala yabo. Wasebenza nakhona wangasolo wangalesingwa sincane. Ama part time job. Mara kulama piece job bona lawo lamancane. Na cent. Kuthi mina ngikhona ukuphila. Lo mancane lebe ngihlala naye la ngikhulisile. Wagcina naye washona 2009. Yeah. Sure. Ngenda standard 6. Sasala sodwa nebantu abakhe simantombatane sodwa. Vanessa. Vanessa kodwa xola.
as long ufikile ekhaya wamukelekile bakhona nosista bakho apha endlini. Ungakhona kubabetha ngito khona kubabona. Okay. Igama lami ngulungelwa kwala kwaRhubhom. Siba u-8 kubaba sisonke ngawe. Bengicela ukuthi ningazama ukungicocela nje ukuthi babe umuntu onjani, bekathandzani. Ibe ngumuntu obesebenza indawo ngendawo, Joburg, Thohoyandou, Swaziland. So behlala hamba qho every year. So wagcina ngo-95 waseSwatini wahlangana noma wakho. So makefika una 2 years kuzokwenzelwa imbeleko. So January nahamba nobaba wethu. So February ubaba wafona echaza ukuthi uma wakho akasekho ushonile. So sambuza ke ngokuthi wena uhlala nabantu, wachaza ukuthi uhlala nomakhulu wakho. Uyile efuna ukuthi umakhulu akunikeze. Wathi umakhulu hayi uzokukhulisa akakwazi because babengashadanga nobaba. So kuba ke kube singahlali nayo baba wethu besimbona once ngoDecember every year. So bemane ifika ke kusimane sibuza njalo uvene sukuphi tata up until wabuya utata 2000 wazosebe wa retrench emsebenzini ngenxa yempilo. So ubaba wakho ibingubaba onothando kwingane zakhe zonke. Usibona nje silapha sonke, we have different mothers. Mina nobhuti lo sinomama oyi-1 unoma wakhe. Naba bathathu abangekho banoma wabo. So kubo bonke abantwana bakhe ebesithi xa bena 2 years abathatha abazise ekhayeni azobenzela imbeleko. Abathatha abathengile impahla eChristmas abenzele yonke into. So babe bengumuntu bebahlanganisa abantwana bakhe bonke. So ke obhuti bakho nguye nomunye uSiyabulela which is i-firstborn yena uSiyabulela. So ohlala la nguye lo. Uhlala la yena. So thina sifika nge-holidays December sizohlala ngani sonke apha. Okay. And ngolento kangoDecember bekanifowunele esithi masizame sikufone because nathi kade sihluphekile okoko simanga ngofunana nawe. Okay. Bengicela ukubuza ukuthi obaba nawe bewashona nini? 2005 nge-8 ka-August, it was Women's Day. Bengicela umane ngibonise thombe likababa. Ubaba ifoto zazikhona zathathwa ngunkosikazi wakhe. So nampelo baba nguye lo. Wayekuthanda wawuclose nobaba wethu kakhulu. Even mama ke kuhlamba xa ke kugcokisa wawufuna babe. So thina sasimane sikulinganisa babe because asiyazi. Okay, ungangibonisa Osisi bakho ni. ngibani lo? Kuzandile lona. Kusiyabulela kuZodwa, Ntombi Zodwa lo. Okay. Ngiva buhlungu ke ukuthi babe ngingamtholi. Ngoba bengifisile kuMatha. Umoya wami nje uphansi. Nami manje ngithi ngizawuthetha iSwati. So ngiyavuya manje nodadewethu uzongifundisa iSwati. Ngiyaswatiza nami. Shokuthi nami ngimfundisa. Uzongifundisa nami. Ngijabule kakhulu ukuthi ngize ngagcina ngaphumelele ngafika la ekhaya ngabathola. Ngihlulekile ukumthola baba wami ngoba ngivile baba omncane makhuluma athi ubaba usaphumile. Bavele kwangicacela ukuthi ubaba shothi akasekho. Mara impilo itobashapi itochubeka ngibuyele esikoleni ngiyofunda ngoba bashilo bathi lapho nalapho batongisita ngikhona ukubuyela esikoleni ngicala kabusha impilo yami ngifunze nami ngitoba nelikusasa lelingcono. Ngiyabonga sister. Siyafana ne? Asho ukuthi sibophandla. Ngiva buhlungu kakhulu ngalokuthi bangincabele ukuthi ngihambe nababo wami kube kugcineni kunetinto leti abahlula ukuthi bangindele tona. Mhlambe babambe ngangithatha ukuthi lalata kudla yena nami ngilele ngitawudla kona. Okay. Sifisa sami ukuthi
bobhuti wami nabo sesi wami ngibathanze nabo bangithanze siphile sibambane sibe mndeni. Ndiyabulela ngendlela enijabule ngayo. Ingathi kuvuka utata emangcwabeni, ingathi ifamily yonke esilele, ingathi ivukile. Ngiyajabula kakhulu. Yebo akho nto enginayo kodwa ngiyathembisa ukuthi akazosokola umntana sekhaya sikhona. Siyathembisa ukuthi sizomnakekela ngoba manje sesele yedwa unomntwana naye so sizokwazi ukuthi sichulumane aze kuthi ezoldini. Ubufuna uzohlala nakithi angaze ahlale la okanye ohlala nami eCape Town. Kwamukelekile, siyavuya kakhulu siyifamily. Ngiyabonga kakhulu namhlanje sizolala kamnandi. Sivuya ukuthi nabantu abahle bakithi bazolala kamandi. Utata wethu uzojabula noma ka Vanessa lapha ekhaya uzojabula kakhulu ukuthi umntana kufikile uphephile. Siyabonga imfihlakalo. Bhuti siyabulisa size nomntana wakho Vanessa. Usuka ngapha eSwazini apho wawumshiye khona. Ufike pha endlini ekhaya. Sizombonisa apho utata wakhe simbeke khona. Nangu kutata wakho Vanessa apho abekwe khona. Vanessa ufikile apha kokwabo. Sambona singutata omncinci wakhe. Equmbile ekwatile ngoba bekho into bezifuna uzibuza kutata wakhe. Ndimo manje utata wakhe. Ndimo zambhekela kwinto yonke. Siyamamkela uVanessa. Babe, ngimumntana wakho Vanessa. Bengifisile ukuthi ngikubone sitholane manje senguthola sawulele ngasakhona ukusho lutho lengibe ngifuna ukusho kuwe. Siyabulela umthwele uVanessa nabantu behamba nabo wamfikisa apha eNyarha. Sizombonisa wena ke ngoku. Bungumuntu obuyithanda kakhulu ifamily yakho. Usikhanyisele ezintweni zonke. Silapha sisonke sidibene. Enkosi izulu. Usista wethu ekudala simfuna and sasilangazele into yoba ngenye imini saze simfumane and bendiwishela into yokuba njengoba ebuyile sithathe apha utatethu ayeke khona and uthi usafuna ufunda sincedisane naye angene esikolweni. Alright. Umna kwelami icala njengomfana sakwenza sure ukuthi ifamily kakwazi uyidibanisa. Ndixolile kuba uVanessa phambi kwethu. Sijabule kakhulu emphefumulweni wethu. Silo sapho la kwaGrootbend. Angikhumbuze mbukelo wami ukuthi ungayindawo njengoba nakho izithombe zabalahlekile ziyaladela emva kwaloko. Izithombeni zabalahlekile kusihlwa zivula ngoTumishi Silo Fofurane osesithombeni waseBurgersfort ocela ukufuniswa umfowabo uKhashane Julius Fofurane owanyamalala ngo1986 kuzokala sengathi useDavidton. Lapha isithombeni sinovangile loyiso Mda wasethokoza ufuna ubaba wakhe angamazi uAlpheus Hlombe wasematatiyele owayesebenza kwaCoro Bricks eIsando. Umpho Ntswaki kanye noPaul bakwamagane eLimpopo bafuna ubaba wabo osesithombeni uPinky William Mabona Makhethe waseBloemfontein owayesebenza eBinoni. Kanti lapha esithombeni sinoGlenn Thwala waseSoweto ufuna ubaba wakhe angamazi uReginald Reggie Lucas Matlala owayehlala eAlexander ngabo1980. Bese kuthi uDorothy Musidi Lithwenyo osesithombeni wasemamelodi acela ukufuniswa umfowabo uTheunyane James Mureo owathathwa ngubaba wakhe uNketsi Stephens Mureo kudala. Unhlanhla noThandiwe Mthembu wabasesithombeni baseThekwini bafuna umama wabo uDorini Mthembu wasemahlabathini owayehlala eNdwedwe.
Usimlindile Mkhontwana wase-Edenvale ufuna ubaba wakhe osesithombeni uJohn Alfred Masinga wase-Nelspruit owayehlala eThokoza. Kanti noTozi Fikiswa Ngwadla osesithombeni waseBramfisher ufuna ubaba wakhe angamazi uJosias Ngcobo noma Shabangu owayesebenza ehotela lase-Underberg ngabo 1960. Usibonelo Hlongwane wasePyramidesburg ucela ukufuniswa umfowabo sesithombeni uNkosinathi Norman Magaqa owanyamalala ngo-2004 akwazi ukuthi yena washonaphi. Bese kuthi uMargaret Khole osesithombeni waseRustenburg afuna ubaba wakhe angamazi uOphaketsi Tony Nchelane waseBotswana owayesebenza kwa-Anglo Platinum. Kanti uClive Khatle waseTzaneen ufuna ubaba wakhe osesithombeni uMorris Mapfumari owanyamalala ngo-2014 eya eGauteng. Nangu Sandile Hadebe osesithombeni waseRichards Bay ufuna ubaba wakhe agcinana naye kudala uSaziseni Gugu Hadebe owayesebenza eZimbokotweni. Nangu Siphiwe Ntulu lapha esithombeni waseKromdraai ufuna umama wakhe angamazi uLizzy Lubisi kuzokala sengathi useBelfast. Umthuthuzeli Mali osesithombeni waseDobsonville ufuna umzala wakhe uThulani Mali owanyamalala ngo-1990. Mbakelizivala ngobuzani Happy Mkhize osesithombeni kanye nomfowabo ufuna ukuthini basenkandla abafuna umama wabo uRebecca Titesi Mabuya waseLimpopo wayesebenza eBramfontein. Molweni Ntomkhulu. Sawubona. Yo, mntangwane. Yo! Bebe thunani. Yo! Bebe thunani. Yo! Into lento uzenzayo. Ufuna zithi. Into ufuna ziyenze into kanje. Yo. Ha. Umthandazo wami mbukela ukuthi uma sivala uhlelo lwakusihla sengathi kungancipha izingozi emgwaqeni kwande uthando emndenini kulesikhathi samaholide. Size siphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifana khona la SABC1 unqaphambili kwakho ilale kahle. Izihlobo nabangani ezidukelene abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa